سلام تخطاتلتي نايز channel كما تخونو صبوك تكونو ناي وترو تمنيتنايو لومي سبيشال ريبورت نزهلو كنتات توساق فيديو كنقبر كنفتنينا نزهلو كنتات ابديت كنهب كنفتنينا تكنتات قلطيفة سلا زكاير زلو اب حدا فيديو تراي كابتشر ناخد قبرو كبيت سلا زغونه بار اب كبيت مدرخينا زلنا تكنتات دما قلطيفة زكاير زلو ስለዚህ ምሳና ክትቅፅሉ ላይክ ጌርኩም ጀምሩ እናበልና መጀመርያ what's going on ብዙሕ ስቶሪስ ካቨር ክንገብር ኢና ኣብዚ let's start. News alert on Americans in the battlefield. U.S. Central Command confirms that 3 American service members have died in action and 5 others are seriously wounded as part of Operation Epic Fury. We do not know where those casualties occurred. However, we do know that U.S. bases in Iraq have come under attack by Islamic militia now. Those militia هجي انتاينا نرزل نابزي نزا ستوري زيا كنردان دحر خوينا حانت ندحريتكم السكم بزن نجمر. Iranian regime has ordered 40 days of national mourning for its assassinated supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. Israel says it killed him in a wave of strikes on Iran carried out jointly with the US. Iran has hit back with attacks on Israel and US military bases in several Gulf states. The Pentagon says 3 American soldiers have been killed. Iran's President Masoud Pezeshkian has vowed revenge for the supreme leader's death in a statement read out on state television. هجي عبدي 3 نقرات أقدس فتصاميتها سمينا لنا مجمريا زبي إيران نتي مراحيو سوبريم ليدر علي خامنئي أربع معلتنا يحزن معلتات أو يجي خمزلون يسمع لنا سلزي 4 معلتات كحزنوا لمخانم أتي حزن أبزل ولو وان ما يتبرتع زغنة نا إيران حيلي ويقول متكعتات زقصل زلو برقص إيران ون برتع تهرم الله سلزي تقوينات حدا قصاوي ويونا ازعجنا ريكم الستراي كي مسلكم كاب ايران انترنت عاصي سلازولا كم تزدلاي نركبنا زلنا كن دير جيتين كريكم كبيت زغنا متكعتونا بإيران وردالو ايران كم وردا مخانو سبا يقرمني نيرو مهنياتو اتوق نكرت معري كون نيرو بقمت قالو ايران كم زخد قبراي تغل نايلو زفكر زنبره نا امريكا نا اسرائيل حيلي زقاطمو زلو يتن عالم زقرم زلو معناتو ايران عقميه بلان يلو دندينو زقبرو يكن ايران عقمهم زلوم يريلو الجيبزي انتايلو مالو نايزخول نايزم موت مراحيوم حنا خفودي مخانوم نجيرو مالو وتيت ناتو ابزي زحلفه نريو صنعنا كملس حجي حدا كابتي زبحال زلو ايران نتكوينات تخبدو زغل حدا نجر انتايبلو نيرم إيران وتهدراتنا أمريكان تقتيلا أتكوينات كقبدي زبل زربانيرو درو 3 وتهدراتنا أمريكا هم سقطلو نتسنتيكم زبهال معكلاي زي نايت سراويت مالتيو 3 نا أمريكا وتهدرات تقتيلهم كم زلو يزنا قرزلو زوم 3 وتهدراتنا أمريكا مماتهم نيران كم حدا عبي عوضكم قطرين خلينا أب إسرائيلون كبابي شمنت 7 تقتيلهم كم زلو ينقرالو اتي قندص اقام كوي زخون زلو حجي حدا نزو كينات زي بزحات أمريكا هنا يدقفون الله. I'm not talking about Democrats ويكا liberal سايبي يبل يلغون كابتي عند حقونا يتم ماغاز بحال نزو كينات زي يدقفون الله and كاب كل دما بس كده حان بس قابن بتعبيتن زقبرو زلو دونالد ترامب ويون مقابريا خوين زقبرو انتلو دمنا أمريكا وين كفاسس يبلون ما يبلو نيرو شو معاد جنزب معاد عنوات راي وريد ريكونه معاد بيزات ناتهم بمليونات زغطر كسارات وريد له قبل ليد معجي أمريكا وين كم تجمعهم الله سلازي إزي عاب كوينات كون خليو ناب عاب كال درجة كسجر خليو دونالد ترامب دما كم تاع فنزويلا زجبرا تيك بتيك غيركا أب حتصير جزء حريم كاوي ونجلا غيركا خطوة تخلي خازبل ميس جايدد كالكوليشن ناتو كم تنسوز دليل خيري على برجز دونالد ترامب أبديت يبلو معناته أبوترك أتهم زغل فلوتيو التموت ناتهم إذا تري وزلهم بفلاي كبت زخون متقعدتات إسرائيل تكايدو زلاي إسرائيل أمريكا زكايدو وزلوي سلزي إيران بدعميات الرمزلة جد أبزق الردوز لنا هذا نجار له أمريكا إسرائيل كحرمي يقول اليوم نيران تعلمها بومباتات ناتهم جزاوتي ويون حدا وتدرى علامات نمهرام بخوم تراين إيران كسعروا يقولوا ديوم يتحطوا اتي بزحات أناليسيس زبوا زلو حبريتا دما كنرينا بوغن أمريكا زوهاب زل أناليسيس كنرينا سلازي انتايتي ناي مودة علامة
مدة ألمان أمريكا رجيم تشنجيو نجيرهم على سرعات كغير يوم دليم سرعات نمغيار أتقدم يسقون تزولوا عبيت مرحتنا يتهجر قتيلنا على نابلو له سو عبيت مرحت مسكتل قال نجر كغير نيرو نو إيران ما يمكتلو ولا تم عبيت مرحتنا توم تقتيلهم كله ولا سوبريم ليدر ناتهم تقتيلو خلو حيال زخون مختير يلو سلازي زي انتي زفتر زلون أمريكا تعطي فترة له because at the end of the day اندحري استراتيجي ناتهم ملو بملو زي سرح له قينو كنا منتاي جزاو تقاتل كنا منتاي نيفي هاريم كنا منتاي مراقبات حيلكا سيكون كون دلون أمريكا الأماناتهم كسر يخل بجي بزي ببزح من قدون كتمتو تخلنا قرينا نرزا لنا معناته دونالد ترامب نوح كوينات كواس أي كونن حنتنا تكوينات التي بفلاي إذا حجة قاتي ما زالان بلا موتنا يزم وتهدراتنا أمريكا زك فترة زخلص أجمع بزسم. First, go to our chief US correspondent, Alan Fisher, who's in Washington, D.C. Alan, first, let's begin with that news that US servicemen have been killed. What is the US military saying? Well, very little detail coming out. There was some sort of incident, 3 service personnel killed, 5 others injured. We are told that they received shrapnel wounds, which would suggest that this was an attack of a missile or a drone or something of that ilk. The 5 who suffered shrapnel wounds and concussion are being returned to duty. That won't happen immediately. And the military says it won't name the 3 people who were killed for at least 24 hours so that their families can be identified and informed. The difficulty, of course, is the US isn't going to give many details about where this actually happened, simply because that would give added intelligence to the Iranians. Now I was speaking to someone this morning who said that they saw the Iranian reaction in the hours after the attack, said it was loud but not impactful. sometimes زبل زلو كم بحدش زي ثلاثة وتهدرات أمريكا تقتيلو مالو ملو حبريتان بيت السبا ما يتلقرون له زي بزوح الواك كلوز غليو أبيت هاريمهم أبيت قتيلهم منكس أمريكا حبراي دلين مخنياتو سلا حبريتا ويون أقدس حبريتا نتي نيران حيل كبوس لزغل نسو أي نقرون له قالوا تونز قصلوا له ويلو سلازن تايم مالتي زي تقدم يقصنا يموت أقاتي من له مالتي أمريكا دما انتاي زبل زربالو وتهدرهم تقاتلهم نابعب كينات كاتو خليهم وري نابعب كينات يوم زلو سلازي next step ناتهم نايجر كينات كايد خوني ምናልባት ረጂም ቼንጅ ዝበሃል ስትራቴጂ ናቶም ብነፈርቲ ሃሪምካ ጥራይ ክሳለጥ ዘይክእል ተኮይኑ ህዝቢ ድማ ኣብ ጎደናታት ወፂኡ ኣድማ ገይሩ ነቲ ስርዓቱ ክቅይር ዘይክእል ተኮይኑ I don't think they have much advantages ኣብዚ ወይ እውን ፅልዋ ዘለዎም ነቲ ኩነታት ንክቅይርዎ ማለት እዩ at the same time እስራኤል እውን ብብርቱዕ ታሪማ ኣላ ነዚያ ተመሊስና እዛ ስቶሪ እዚኣ ቁሩብ ክንሰምዓ ኢና For this attack with 3 dead, 5 wounded, that changes the whole dynamic of the US operation simply because they are now going to see body bags being returned to the airbase at Dover, which is where people killed in action tend to be returned. Iran's also said that it targeted the ስለዚህ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ነጥብታት እዚኣ ሞት ናይ ኣሜሪካውያን እዩ ስለዚ ሬሳናቶም ኣሜሪካ ክምለስ ስለ ዝኾነ ንሱ ዝፈጥሮ ስምዒትን ፀቕጥን ድማ ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ very unpopular ኩናት እዩ ዘካይድ ዘሎ ጠቕላላ ደገፍ ዘይብሉ ብምሉእ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ቤዝ ናቱ ሃርድ ኮር ቤዝ ናቱ እውን ደገፍ ዘይብሉ ኩናት ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ይሞቱ ኣለዉ ስለዚ እዚ ነቲ ማጋ ዝበሃል መሊሱ ኣብ ምምቕቓል ዓብ ግደ ክህልዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ موت ناي أمريكاين سمعنا هنا موت ناي إسرائيل دمانة كوينات كابلة زغلين عن ولزالنا هج. Benjamin Netanyahu has vowed to intensify airstrikes on Tehran in the coming days, saying that the military has now mobilized its full strength. His comments come after Iran targeted Israel with a barrage of rockets and missiles. Medical staff say 9 people were killed and 28 wounded when a synagogue was hit in the town of Beit Shemesh West. كم تريو زلهم عبز كتمازي برتع زخونة متقعات كم استخايدة حيال زخونة متقعات تخايدو درو 9 سبات قتيلو مالو لعلي 10 سبات قتيلو مالو حدا سبات له أب إسرائيل ولا حنتي كايد يلنزلو أب إسرائيل نغمت كايبلو انكو حنتي كايده هلو يحقوس قبل عليهم بمباخ ورد زدليت يبليناني زيغنا أب إسرائيل كيتكم سرچ يقبروا بيت شمش زبحال أب إسرائيل على حدا
ወርሒ 3/26 ዘጋጠመ እዩ ስለዚ ዘይጋጠመ ኣንጻቢልና ነብዛ ኮሚሎም ኣብቲ ኮሜንት ሴክሽን ዝገትፍለው I don't know እቲ ኣብ ጉድጓድ እዮም ዝቕመጡ ዘለዉ ዋላ እንታይ ተሓበሬታሲ ክረኽብዎ ዝኽእሉ እዮም ኣብ ዝኾነ እዚ ሓበሬታታት ዘይበፅሓካ እንተሎ ድማ ኣብቲ እስራኤል እናተቐመጥካ እንተለኻ ሕማቕ ኣለኻ ምክንያቱ ጥቃቐ ንክትወስዱን ሓበሬታ ከድልየካ እዩ ብዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና እስራኤል እውን ብብርቱዕ ተሃሪማ ኣላ ዋላ ኖርማሊ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ኣብዚ ስምዕዎም ኣልጀዚራ ዝበልዎ restrictions on information about Iranian strikes. But the damage at Beit Shemesh was too much for secrets. Mangled cars and shattered concrete. Police say most of the dead were hiding in a bomb shelter. Israel's air defense has made hundreds of interceptions, but it can't stop everything. This is what Iran has been. So ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኢራን እውን ብርቱዕ መጥቃዕቲ የካይዱ ከም ዘለውን ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ድማ እስራኤል ትከላኸለላ ማለት ኣይኮነትን ሓንቲ ፍልልይ ዘለዋ ግን እስራኤል ናይ ምፅዋር ክእለት ኣለዎም ማለት እቲ ህዝቢ ይፃወር ይብለኩም ኣለኹ ንግዚኡ ክፃወር ይኽእል እዩ ከም ኢራን ክፅመሙ ዝኽእሉ ግን ኣይኮኑን ከም ሃገራት ዓረብ ድማ ክእውዩ ዝኽእሉ ኸ ኣይኮኑ ስለዚ ክልተ ፍልልይተን ሃገራት ዓረብ ዝወርደን ዘሎ ንዓታተን ውይ ከብለን ዝኽእል እዩ ናይ እስራኤል ግን ልምዲ ናይ ኩናትን ተፃዋርነት ኣይኮነትን ኣለዎም ግን ከም ኢራን ካይኮኑን ኢራን ከኣመና ኣይምፅማም ኣማራፂ እውን የብሎምን ኢራን ኣብዚ ኩናታት እዮም ዘሎ ተገዲዶም እዮም ኣትዮም ዘሎ ፈትዮም ኣይኮኑን ኣብ ዓዶም ውግእ መፂዎም ዘሎ ስለዚ ናይ ኢራን state of mind ወይ እውን ስትራቴጂ ሰርቫይቫል እዩ ናይ ህላዌ ኤግዚስተንሻል ኩናት እዩ ናይ ህላዌና ውግኢና ቃልሲና ነካይድ ዘለና ባህልቲ እዮም ስለዚ እዚ ነቲ ቃልስናቶም መሊሱ ከም ዝብርትዕ ይገብሮ እዩ بقمت على بعلى أوروبا بعلى إسرائيل نشتي تكوينات كم زي أجمعات نسفترة تخجبرين زي كوينات جميروا كم زي أخجبرنا يلودي زبل منفس اللعب بفل لعبة هاجرات عرب دما أويات كلتي فك جمري هجي أب إيران خط الوز خلو استراتيجي كسع كندي كبيت كون كم زغل سمع بزي إيران حياة وتهدر عوناتها لعل كل يوم حيال سلزخونة دي كوني اللوكال فاكتور. Leadership is gone. Their air defenses are obliterated. And they stand alone without allies or proxies. So here's the question. How long can this regime keep fighting? It depends on 5 factors. The first factor is geography. Iran is a vast country with deserts, mountains, and rugged hills. Not to mention, it's a massive country. Iran's size is around 1.6 million square kilometers. 1.6 million square kilometers, that's more than 3 times the size of Iraq. And more than 2 times the size of Afghanistan. Remember, the US tried regime change in both these countries, Iraq and Afghanistan, and both times the Americans lost. Iraq and هجي زيا قدم من عينا مجمريا تزقبر زلو كيدات استفل عليه نطبتات كلويو أمريكا رجيم تشنج قبر تقينا كبيد بده يصبح خمزلو مجمريا أبزي زي مسمعوا كنا من تاي زي سمعوا and now wide media was killed. Now we minister a huge development now coming together in just the last bit. Iranian state media confirming Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was. I mean, أبتي زتجبر متقعتي كسب 4 نا إيران 4 كسب 4 زغونو نا إيران كوماندرس مرح تكوينات يوم قتيلو. زد ما كم زناي أكداسي أخيبا خكايت كله من تجزا دبديبهم. سلزي إيران عبيت كوماندرات ناتان مرحتنا كوينات تقتيلو ما خلو يتواجه زلا. That is something. بزي كسع كندي إتي سرعات ويوت منجستي بزتخال من قد نقوله أنت تدالي 5 أنحي خاطري. أوكي نقوله تدالي 5 أنحي نيروح نبلاي نخلينا مهنياتو أبحاله بتاعهم كبي جبهم نيرزون كلهم مهنياتو انت عينت عليكم زلهم يفلتوا نيرو سلازي it was a big mistake اليوم كانت تعبيت يمزو لغم زيلهم كميلهم تأكيبهم قال زمن زرباهم كنسمينا سنهلنا جن كل يوم ما راح تقتلهم ما لهم جن لما لازم ما هبتي عن تبغريكم أنا أحكو كل يوم ما راح تينا إيران تقتلهم كلهم مسوحة ويسكاد ما السوبريم ليدر سلازي زغلوا قتلة قات يوم كله زغلوا هذا قات يوم كله يوم زم كتزلوا تمخاتناتهم لما أقليل كرزخل أيقون المالتي هجي تمليسنا أب كوينات كتزارب كلها هذا جغرافي تعمي قداسي إيران أنزي عبها قريب هذا نتشدشت سكوير كيلومتر سبحة زلوي بيمانا بتأجمن كلت هجرات تري لهم بتأجمنا إيران
بمعربنا إيران با إيراق تري لهم بمبرق دم أفغانستان أبكلتين هجرات أمريكا رجيم تشينج فتينا أكلتي دم يسلطان هجي إيراق ريو نشتيو أفغانستان دم ينوس أبكلتيهم زياتهم كعوز زي كعلن دحرو خينو مع التريليونات أطفيهم زي زخون يكون زجبات نجار زوج عند عقينهم. How do you expect them إيران زمثل حدا جج في حجر أتيوم كعوات أمها أيديولوجيكاوي حيال زخونة حساس بازلو درجة فتناتات ناي أمريكا ناي إسرائيل عندما زرزلو أتاهم كتسوام حزب كل عال تخيل تراي تزي نقطة لابزيان countries, Iraq and Afghanistan, and both times the Americans lost. So chances are the US will not put soldiers in Iran. And without soldiers on the ground, it will be hard to install and protect a new regime. And this is just one benefit of the geography. The vast landmass allows Iran to absorb more attacks. Just compare it to Israel. Israel's area is only 22,000 square kilometers. It's basically a packed strip of people. So any Iranian attack will cause massive damage in Israel. And we saw that last year in June. Exactly. هجي اتي كوينات بقمت على طريقة يو زي إيران strategic depths بحالالو زغانتاي مالتيو كند زحرم كانت حرم كعب هاجر سلزخونه كقصل يقوليو تحرت نبرت ناتو من اسواراتهم فحز بلا سلزخونه نخل الرقيب كاختو دوي تخلنا a very big country بقمت قالوا اب اسرائيل كاب تخل زفتنوا 3 ميسايل تعاليبو عاب نوصي يفتر عاب عنوتي زفتر زي نريو صنعنا عاب نوصي دما يفتر سلازي إسرائيل كندتنا إيران كتصمم يتخلنا مغنياتو ببزح حساب تأكيب زنبرلا نشتع عدي سلازخونات سلازي احتفل اللي أبز سلازلو إسرائيل تقالات يفهم يوم نتجد اليوم كان معوزة لومبر نا إيران مسائلات بزع كهرمم تجميرو بزع عنوات كورديو أتي حزب دما عم إيران هيكونن كل على إسرائيلي كل على اللوم سلازي دينو أبتزح حلفنا عسرت غلطة مع تستوى هلون تمساسالي እቲ ቃንዛ እስራኤል ያክጻወሮ ዘይካለት ስለዚህ ካለ ድማ በሸበድበት ምቁራጽ ናይ ተኽስ ከም ዝግበር ገይራ ማለት እዩ ስለዚህ again ሕጂውን እንተኾነ እቲ ኩናት ከም ዝሕጂ ንሪኦ ፀናሕና ንኢራን ንእስራኤል ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ብፍላይ እቲ ሚሳይላት ናይ ኢራን ክኣቱ ተጀሚሩ እዚ ማለት እስራኤል ኣብ ኢራን ይሃርሙ ኣለዉ እስራኤል ከምኡ ድማ አሜሪካ ኤር ሱፕሪዮሪቲ ፀብለልትነት ኣይኮነን ዘለዎም ኤር ዶሚኒያንስ እዩ ዘለዎም I'm going to give you the America analysis of it. Wanted to stay out of it, as Brett said. So they did not even allow us to use their bases in a number of cases. Now they're into it. They've been attacked, and not just our bases. Now is retired U.S. Army General David Petraeus and former Presidential Special Envoy Brett McGurk. It's an honor to have you both here. We are at the wall because I think it will really help people understand what we have seen and what we're going to see next. And I'll start with you, General Petraeus, in terms of the strike targets inside Iran. What were U.S. forces able and Israeli forces able to get, and what do you think they're going for next? ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዕላማ ገይሮም እንታይ ሃሪሞም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ኩናት ዝነበሩ እዮም Well, of course, this is a massive operation. There were hundreds of Israeli aircraft, hundreds of American aircraft, hundreds of cruise missiles coming out of ships, submarines, and so forth. And the focus, the Israelis, it appears, was largely on the regime leaders. And of course, they had extraordinary success in taking out the supreme leader and a number of the other most important figures in the regime. Really quite stunning. In fact, it's particularly stunning that the arrogance of the Iranians, that they all gathered together for meetings, presuming that we didn't attack in the early morning hours like we normally do. And therefore, they had a period of daylight during which they could come together and جي كمزا خلق كمزا زبلوا زلو انتهم زبلوا زلو كبيد ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ዝሓተ ስራሕ ይነይሩ እስራኤል ኣተኩሮናታ ኣብቶም መራሕትና ኢራን ይነይሩ ስለዚ ኣትና ኢራን እስራኤል ኣማኢት ነፈርቲዮም ኣበጊሶም ነይሮም ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ በማይ ዝቁፀር ሚሳይላት ማለት እዩ እቲ መጥቃዕቲ ዝጀመረሉ ንግሆ ምድሪ ድማ ብዕላማ ነቶም መራሕትና ኢራን ተኣኪቦም ከም ዘለዉ ክሃርምዎም ስለ ዝደለዩ እቲ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀዳመይቲ መጥቃዕቲዮም ነቶም መራሕቲ ቀቲሎሞም እቲ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ኩሉ ድሕርቲ ሞት ዘጋጠመኝ ብኻላ ዘራርባ ኢራን ኦልሬዲ ፕላን ነይርዎም ዝኾነ ውግን ተጋጢሙ ብኸመይ ክቕፅሉ ከም ዘለዉ ዝተፃሕፈ ፕላን ነይሩ እምበር እቶም መራሕቲ እቲ ኩናት ክጅመር ከሎ ንሶም ምስ ሞቱ እቲ ኩናት ዝጅምር ዘሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኮማንድ ስትራክቸር ናቶም ኮለጌናቶም መራሕቶም ምስ ሞቱ እዞም መራሕቲ እዚኣቶም 4 ዝኾኑ መራሕቲ ናይ ኢራን ምስ
ኣብቲ ቀዳማይ ምጅማር ናይ ኩናት እዮም ተቐቲሎም ሓዊስካ ንሱፕሪም ሊደር ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንሪዮ ዘለና ኩናት ብምሉ ብናቶም መርሕነት ዝካየድ ኣይኮነን ግን ንሳቶም ከለዉ ኣውፅኦሞ ዝነበሩ ፕላን ነዚ ከምዚ ከጋጥም ከምዚ ኣብ ፕላን ናቶም ስለ ዝነበረ እዩ እንታይ ማለት እዩ ኢራናውያን መራሕቲ ክቕተሉ ብዙሕ ግዜ ርኦም እዮም ኣብ ኢራን መራሒ ምዃን ማለት መዓልቲ ሞትካ ምሕፃር እዩ ዘሎ ዳርጋ ብዙሕ ግዜ እዮም ሳይንቲስትስ ናቶም መራሕቲ ናቶም ዋላ ብቐደም ምስ ቃተለቶም እስራኤል መራ የሰቂዮቶም ዘላ እስራኤል ሓቂ ንምዝራብ ናይ ዓለምና ግብረ ሽበራ እናበሉ እዮም ዝፍክሩ እስራኤል ዝጭድሩ ግን እቲ ግብረ ሽበራ ናይ ባሕቂ ክትፈልጦ ተኮይንካ እስራኤል እዩ ነዞም ሃገር ረቢሽዎም ሸቢርዎምን ዘሎ ሃገር እንተኮይኑ እስራኤል እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓዶም መፅኡ ክንደይ ግዜ ዝቐትሎም ክንደይ እስራኤላውያን ኢራን ቀቲላ እንድሕር ኢልኩም ዝወዳደር ቁፅሪ የለን ዝኾነ ቁፅሪ ክትባይ ትኽእል ኢኻ ሑቱ ዶ ገለመለ ወላ በዓል ሑቱ እውን እስራኤላውያን ኣይቀትሉን እዮም ዓቕሚ የብሎም ድሩት እዩ ዓቕሚ ናቶም ስለዚ እቲ ዝዛረብዎን ዝብልዎን ኣዝዩ ዝፈላለ ምዃኑ ክንርዳእ ኣለና ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩናት The U.S., meanwhile, was going largely after the air and ballistic missile defenses that are left in Iran, and then the missile and other retaliatory capabilities. And again, keep in mind that there were hundreds of targets by each of the Israeli and U.S. forces. ብሓፈሻ ብዙሕ ዕላማታት ከም ዝሃረሙን ብዙሕ ቦታታት ከም ዝሃረሙን ስቲል ይሃርሙ ከም ዘለውን መዓልታዊ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ተወሳኺ መብርሂ ናይቲ ኩናት ይብሎ 36 hours the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands. كم تريوز لهم دونالد ترامب بزعبات كينات مبرهين كدمتيو دزارب زلو عبي وتهدرا وعوتات يكون صفهم زلون ببزح متكعتات يكايدوهم زلون كمون قبل المراقبنا إيران عبيت مراقب يقولنا ناشط مراقبون يتحلو خمزلون نتحيل بحرنا إيران نمدم ساس دماء بزح سقومتات يوزدهم زلون ناي تحيل بحري زقبرو وزلو سقومتي ناب مراقب كينات ناتومون متكعتي كم استفتنا زقلس حبريتا سلو زلو ولا تا أبراهام لينكون تفتينو لاني يروز زبل زربالو سلزي برقص أمريكا كل زكالا كل عينة حيلية تتقام زلا اتساقم عوتنا أمريكان عوتنا إيران أزيش تفلاليه سلو زغوني أمريكا زخوانا نقر كساراناتا دونالد ترامب دقف سلزي بلو أبي بريشر بفترة اللي إيران قل نهي الله واحد توي كنت تستقاط قلي تسرعت نتمنقسي نهي الله واحد توي زبل انت دونالد ترامب ناي مورالاو تصعد قونلنا بدا بنصحات نقلن زبل بجاها محرنا يلقاها تحلفو كند أمريكا سبز الساقية لن بيمانا تساقمانا بأفغانستان زقبركم بعراق زقبركم سما يرسعون سلازي جن نساتهم ما يقدسوا نيو هي واتناي سلست أمريكان كم تقولوا 1 مليون إيرانيين تميتهم زقدسوا ما يكون سلازي again this is the reality of it تكون النت أمريكاويان نايكالي سب هي وات يقدسوا مني تلاقي ناي بقطة هبتام زي كون هاجر زيغاتات ميتهم أي ميتهم زقدسوا ما يكونن ناتهم أجندة رايزة of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. መቸም ከም ንሪኦ ዘለና ኩሉ እቲ ዝዛረብዎ ዘለዉ ናቶም ድልየት ናቶም ኣብ ኣእምሮም ዘሎ ወይ እቲ ክኾነ ዝደልይዎ ዘለዉ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢራን ድሕሪ ሞት ናይ ዓሊ ኸመነ
ዓቢ celebrations ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ግን we have seen ዓቢ ናይ ሓዘን ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዝነበረ እውን ርኢና ኢና ስለዚ it's not all joy ወይ ሓጎስ ጥራይ ዘጋጥም ዘሎ ይኮነን ብዙሕ አንጻር አሜሪካ ሰላማዊ ሰልፍን ዕግርግርን ይካየድ ከም ዘሎ yes አገለገልዩ celebrations ነይሩ ይብልዮም ግን ሓዘን ድማ Mourning too. Dressed in black, thousands filled Tehran's Engilab Square. They spoke of their shock and grief. We kept saying from last night until the morning, it's a lie. Unfortunately, it was the truth. We lost our dearest person. We lost our elder. We lost our master. We gathered here because of this. I don't know what to say, really. ብሓፈሻ እቲ አሜሪካ ዝህብዎ ስእሊ ጥንቃቐ ዘድልዮ ኩሉ ግዜ ግን hey they really don't care ዘገድስ ምክንያት እውን የብሎምን ንዓታቶም እታናቶም ኣረዳዳ ጥራይ ተገድሶም ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ሂወት ደቂ ሰባት ብዙሕ ዘገድሶ ሰብ ኣይኮነን ማለት ዶናልድ ትራምፕ ፀላኢኻ ይኹን ኢኻ ትብል ምክንያቱ ዓሻ ፀላኢ ይፍጠረለ ኢኻ ፀላኢኻ ለባም ክኾነልካ ኣደሊ ዶናልድ ትራምፕ ስምዒታዊው ካብ ሪያሊቲ ቁርብ ፍንትት ዝበለ ሂወቱ ምሉ ሂወት ሃብታም ዝነበረ እዩ ፀገም ናይ ሂወት ድኽነት ገለመለ ዝርድኦ ሰብ ኣይኮነን ክርድኦ ዝደሊ ሰብ እውን ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ሞት ናይ ኢራናውያን ብዙሕ ከገድሶ ይኽእል ኢልና ክንኣምን ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ብቐረባ ንከታተሎ ሰብ ስለዝኾና ኣብ አሜሪካ እቶም ናቱ ወታደራት ንኣሜሪካውያን ዝቀተሉ እውን ፅቡቅ ገበርዎም ዝብልሲ ኣብ ኢራን ከይዱ ሕጂ ድንጋፄታት ከርኢ ትፅበየን ኢኻ And operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation. Even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. ዝኾነ ንዶናልድ ትራምፕ ታንቆት ከብዶ ትኽእል ናይ ዞም ሰለስተ ወታደራት ምማቶምን ካልኦት ወታደራት ክሞቱ ይኽእሉ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኦፕሬሽን ክቕፅል እዩ እቲ መጥቃዕቲ ኩናት ክቕፅል እዩ ይብል ኣሎ ብወገን ኢራን እውን ዝኾነ ይኹን ናይ ምቁራፅ እዩ ወይ ገለ ዝብል ኣይሰማዕኩን ኣለኹ ስለዚ እቲ ኩናት ክሕይል እዩ ክብርትዕ እዩ ዝያዳ እቲ ኩናት ኣብ እስራኤልን ኣብ አሜሪካን ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ክፋል እዚ እቲ ቀንዲ ኩናት ክርኢኩም ስለ ዘለኹ እምበር ኣብ ሃገራት ዓረብ ዝግበር ዘሎ ኣብ በይኑ ክንሪኦ ኢና እሱ there is so much ኣብኡ ዘጋጥም ዘሎ ግን እታ ኣብኡ ዘጋጥም ዘሎ ነቲ ኩናት ወሳኒ ይኮነን እንታይ ማለት ኣብኡ ዝካየድ ዘሎ ዝቕየር ኩናት የለን ዝቕየር ኩናት ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት እዩ እስራኤል ኣሜሪካ ኢራን this is where it's balance of power በዚኣቶም ይኩዳእ ዝኽእል እዚኣቶም ሓጢዶም ዝገብርዎ ዘለዉ እምበር ኣብ ዱባይ ዝተኻየደ ኣብ ስዑድያ ዝተኻየደ ወይ ኣብ ገለ ተጋሩ መጥቃዕቲ ፀቕጡ ክገብሩ ክእሉ ኮነ እዮም ንዶናልድ ትራምፕ ግን እቲ መሰረታዊ ኩናት ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ስለ ዝኾነ ንዖም ንርአ ንቐፅል Israel landed 379 attacks on Iran. They hit 28 out of Iran's 31 provinces. 50 missile hits on Israel. And 50 hits was enough to force a ceasefire. You see the difference? 379 attacks from Israel versus 50 attacks from Iran. In geopolitics, we call this strategic depth. When you're attacked, you can fall back deeper into your vast land. Iran has the depth, Israel does not. Then you have the Strait of Hormuz. Iran is located on this key waterway. It carries around 20% of global oil shipments. Iran's navy can easily block this waterway and choke oil supplies. Again, it's a blessing of geography. ስለዚ እቲ ኩናት ብዓብዩ ንኢራን ብዙሕ ሌቨሬጅ ፈጥረላ ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ቀዳማይ እቲ ዕቤት ናታ ብዙሕ ቃንዛ ክትፃወር ኣብ ብዙሕ ቦታታት ፍሌክሲብል እናተቀያየሩ ነቲ ኩናት ክትፃወር ወላ እውን ኣሜሪካ ሰራዊታ ሒዛን ተኣትያ ኣብቲ ዓዲ ማለት እዩ ነቲ ኩናት ክትዕወተሉ ትኽእል ኣዝዩ ዓቢ መሬት እዩ ብዙሕ ዓይነት ቅርፂ መሬት ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣሽሓት ሰራዊት ኣምፂኻ እንተደይ ኮይኑ ረጂም ቼንጅ ብቐሊሉ ኣይፍፀምን እዩ እታ እንኮ ናይ ኣሜሪካ ጌም ፕላን ክትከውን ትኽእል ሕጂ ምናልባት ኣብ ድሕሪቱ ንእሽተይ ንዑ ዘንፍጥ ዘረባ ክንርኢ ኢና ምስቶም መራሕቲ ተሪፎም ዘለዉ ተዘራሪቦም ገለ ነገር ክፈትሕሎም እምበር ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ስርዓት ክቕይሩ ከቢድ ይኸውን እቲ ሓሳብ ናቶም ከም ዝበልክዎ ነቶም መራሕቲ ተቐቲልናዮም ኮንዶኾን ካብ ታሕቲ ትንስኦም ነቲ ስርዓት ይቕይርዎ ኾኑ ዝብል ካልኩሌሽን እዩ ነይሩ
ከምታት ኤክስፔክቴሽን ነይርዎም እቲ ህዝቢ ድማ ክላዓል ይፅበይዎ ነይሮም ግን ኣይኮነን ሕጂ ብወገን ኢራን ክረአ ከሎ ድማ ኢራን ነቲ ኩናት ከመይ ጌራ ኣሜሪካ እቲ ቃንዛ ምፅዋር ትስእኖ ክትገብር ኣለዋ እምበር ንኣሜሪካ ከነወዳእ ኢና ዝብል መደብ የብሎምን ከመይ ጌርና እዚ ቃንዛ ናይ ኩናት ንኢራን ጥራይ ዘይኮነስ ንኣሜሪካ ንዓለምን ከም ዝበፅሕ ንገብሮ እሱ ድማ መጀመርያ ነዛ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክዓፅዋ እዮም ነዚኣ ንምዕፃው ቀሊል እዩ ንዖም ማለት ኣብኡ ሰራዊት ኣምፂኻ ተጦ ምባል ኣይደልን እዩ ብኣ ዝመፀት መርከብ ምውላዕ ጥራይ ዘድልየካ መርከብ ዝመፀት ክትውልዕ ተጀሚርካ ክልተ መራክብቲ ናይ ታንከርስን ገለ እንተወሊዕካ ኩሎም ባዕሎም ክጠፍኡ እዮም ምክንያቱ ክመው ዝደሊ የለን ክኸስር ዘል ሰብ የለን ስለዚ ድራ እቲ መስመር እቲ ክዓፅዎ እዮም ስለዚ እዚ ከዓ ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ክሕይሎ እዩ ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ክበትኮ ስለዝኾነ ንግዲ ናይ ዓለምና ናይ ነዳዲ ክሳብ 20% ናይ ነዳዲ ካብ ስለዝወፅእ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ክንህርዩ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ተሕምሞ ንኣሜሪካ ዝሕምሞም ነገር ተሎ ክንደይ ሰባት ኣብቲ ኩናት ናይ ኢራን ይሞቱ ኣለዉ ዘይኮኑ ዋጋ ናይ ነዳዲ ወሲኹ ዶ መናባብሮ ከቢሩ ዝያ ንኣሜሪካ ተገድሶም ኣብ ጅቦም ዝስምዖም ቃንዛ እምበር ኣብ ስቃይ ናይ ደቂ ሰባት ዝግደሱ ይኮኑን نغطل. Geography alone cannot protect them forever. The second factor is their missile stockpile. This is the regime's offensive trump card. So far, the Iranians have fired more than 150 ballistic missiles at Israel and US targets. Last June, they fired 500. And how many do they have? Reports say Iran has some 3,000 missiles. Not all of these missiles can reach Israel. Some of them can only reach neighboring US bases. So Iran will have to make some crucial calculations. Do they fire endlessly? Do they fire in waves? How many missiles in each wave? Which missiles for different targets and so on? They will have to optimize all of that. Plus, it's not enough to have missiles. You also need بعفشا كالتي أبت calculations تي ميسايلات ناتهم لما كنا منتاي كوينات كان نخدي وان كغطلهم يخل هجي مبزحتهم سبات كتسليان إسرائيل أمريكا دوصو بريطانيا كسب 3 شهور زخون ميسايل اللوم يمزولو زلو أبتز حلفنا 10 تخلت مع كوينات سبالة إيران حمشت 100 تريات كويسا ስለዚ ብሓምሽተ ሚቲ ብምትኳስ ነቲ ኩናት ተጠው ምቁራፅ ተኽሲ እስራኤል ከም ትውጅ ገይሮማ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ክሳብ 3000 ኣለዎም ኩሉ እዚ 3000 ንእስራኤል ምብፃሕ ክበፅሕ ዝኽእል እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ኣብዚ እዋን እዚ ክንሪኦ ከለና እስራኤል ጥራይ ኣይኮነን ቀን ታርጌት ናቶም ዘሎ እስራኤል ይሃርቡ ኣለዉ እዮም ግን ነተን ሃገራት ዓረብ ከምኡ ድማ ቤዝስ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢኦም ዘለውን ይሃርቡ ኣለዉ እዮም ስለዚ እቲ ኩናት ብብዙሕ መንገዲ እውን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ቀረባ ሃሪሞሞ እናበሉ ዝወፁ ዘሎ ብዙሕ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ብዙሕ ጥንቃቐ ዘሎ ኣብዚ እጅ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወታደራዊ ቤዝ ናይ ኣፅዋር ቤዝ ናይ ኣሜሪካ መዓት ብቢልዮናት ዝትመን ኣፅዋር ዝነበሮ ብሓንቲ ድሮን ገይሮም ኣቃፂሎሞ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ክሳብ ኢትስ ቨሪ ዲፊካልት ቱ ቢሊቭ በት ክሳብ 500 ቢልዮን ዝኸውን ዋጋታት ዝነበሩ ኣፅዋር ዴፖ ናይ ኣፅዋር ዝነበረ ሃሪሞም ኣቃፂሎሞ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ they are making ወላ በቲ ሕሱር ነገር ናቶም በቲ ድሮናት ናቶም በቲ ሱሳይዳል ድሮናት ናቶም እቲ 3000 ዝበሃል ዘሎ ሚሳይላት ራይሱ then you have drones as well እቲ ድሮንስ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ከም መጋገይ እዮም ጥቀመሉ ዘሎ ዕላማታት ይሃርም ኣሎ ብድሮናቱን ይሃርገብሩ ኣለዎ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ናብ እስራኤል ድሮናት ዝሰዱ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል ቢዝ ንምግባርን ንምትላልን እዩ ስለዚ ተን ሚሳይላት ዝትኩስወን መጀመርያ ድሮናት እዮም ዝሰዱ እቶም ድሮናት ምስ መፁ ኣብቲ ክላየር ልክዕቶም ሚሳይላት ድማ ምሶም ይወፅሱ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ እስራኤል ነትን ክሓርም ከሎ ክጋገ ስለ ዝኽእል ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ታክቲካት እዩ ብዝኾነ they are doing all kinds of tactics ኩሉ ዓይነት ታክቲክ ይጥቀሙ ኣለዉ ክንምንታይ ውፅኢት ከምፅ ክንምንታይ ኣብቲ ኩነታት ክዕወት እዮም ካልኣርስዩ ግን ገለ ካብቲ ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል እቲ ሚሳይላት ናቶም ንኸንደይ ከቐፅሎም ይኽእል ክንምንታይ ብኡ ገይሮም ኢምፓክት ክፈጥሩ ይኽእሉ ስለዚ ካብኡ ንላዕሊ እውን እቲ ሚሳይል ላውንቸርስ ዝበሃል ኣሎ ነዘን ላውንቸርስ ዝበሃላ መተኮሲ ናቶም ማለት እዩ ብዙሕ ሽግር እዩ ዘለዎ ብዙሓት ንዓና ሃደኑ እዮም ዝቆትሉ ዘለዎ ኣሜሪካ ፍላይ እተን ነቲ ሚሳይል ንምትኳስ ዝጥቀሙለን መሳርሒታት ማለት ስለዚ ንሳተን ክንምንታይ ከታኽሶም ይኽእላ ግን I think they will manage ካብ ኣሜሪካ ክመፅኦም ዝኽእል ኩናት ሃንደበት ክኾኖም ኣይክእልኒ ሃንደበት ክኾኖም ይኽእል እያ ምጅማሩ ግን ኣሜሪካ እንታይ ክትገብሮም ትኽእል ግን ዘይፈልጥዎ ወይ እውን ዘይግምትዎ ነገር ክህሉ ይክእልኒ ኣሜሪካ ክትምንታይ ሓይሊ ከም ዘለዋ ፀቢቆም ክፈልጥዎ ዝኽእሉ እዮም እታ ናይ መወዳእታ ክትከውን ዝግባእ ነቲ ረጂም ቼንጅ እዚኣ ነይራ is unpopular. So while the military use it strategically. Then we come to the third factor, the role of the Iranian people. It is no secret that the regime is unpopular in Iran. A lot of Iranians are fed up with the brutal clerical rule. The question is,
Will that force them to hit the streets? Will they mobilize to take on the regime's forces? Benjamin Netanyahu and Donald Trump are betting on this, but the problem is there is no organized opposition in Iran. There is no nationwide democracy movement. That's right. እጂታ ኩላ ገይም ናቶም ኣብዚኣ ተመርኮስ ናይ ትራምፕ ናይ ነተንያሁን ፕላን ናቶም ንሳቶም ነቲ መርሕነት ተቐቲሎም እሞ እቲ ህዝቢ ክለዓል ከም ዝኽእል ስለዚ እቲ ህዝቢ ድማ ሚሳይላት ዝዘንበሉ ኣብ ዘሎ ከቢድ ኩናት ኣብ ዝለዓለሉ ዘሎ ኣብ ፅርግያታት ንኽትወፅእ ቁሩብ ክብት ክብል ይኽእል እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኦርጋናይዝድ እውን ኣይኮኑን ስለዚ ኦርጋናይዝ ስለ ዘይኮኑ እቲ ህዝቢ ተንስዩ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እውን ኣይፈልጥን እዩ እቲ ስርዓት ድማ ሲስተማቲክሊ ከምዚ ሚሳይላት ናብ ህዝቢ ዓብይ ናይ ሴኩሪቲ ፎርስስ ኣለዎ እቲ መንግስቲ ኣብኡ ዘሎ ሓያል ዝኾነ መሓውራት ናይ ሴኩሪቲ ስለ ዘለዎ ስኢልካ ሓፊልካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን ሕጂ ምስ ከምኡ እታ ኩላ ዝገብርዋ ዘለው እቲ ህዝቢ ተላዒሉ ነቲ ስርዓት ንክቕይር እንተደይ ሓጊዝዎም ውፅኢት ከምፃሎም ዝኽእል ኣይኮነን ባዕሎም ኣትዮም ሰራዊቶም ኢትዮም ክገብርዎ ዘለው ዝኽእሉ እዮም ከምቲ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝገበርዎ ነቲ ማዱሮ ምስ ወሰዱ እታ ምክትል ፕሬዚደንት ናቱ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ኢላ ተማሪኻ ማለት እዩ ከምኡ ግን የለን ኣብዚ እቲ ኢራን ሓደ ሃይማኖታዊ አይዲዮሎጂካዊ ሓሳብ together by religion, personality, cults and ideological rigidity. Those are extremely hard to break apart. So if the regime does not crack, you will need even more power to overthrow it. Basically, take out more and more senior leaders. And now the final factor. Can the US allies take strong punches? Say the Gulf Arab economies take a huge hit. Say Arab citizens are killed or injured in this crossfire. Will these countries absorb the punches like Iran or Israel? Will their rulers show the appetite to hit back? Iran is hoping they won't. Iran is hoping that these attacks will force the Gulf states to push. እንታዩቲ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ድማ ኣሜሪካን ማሓዙታ ሃገራትን ክንምንታይ ቃንዛ ክፅመሙ ይኽእሉ ብፍላይ ሃገራት ዓረብ ኢማራት ቀጠር ስዑድያ ባሕሬን ኩዌት ካልኦት ኩላቶም ክንምንታይ ቃንዛ ክፃወሩ ይኽእሉ ኢራን ድማ ነቲ ቃንዛ ናቶም ከበርትዕዎ እዮም መጠን ክፅመሙ ዝኽኣሉ መጠኑ ከበርትዕሎም እዮም ምክንያቱ እስራኤል ዝበሃል ሜቢ ክፅመም ይኽእል ኸውን እዩ እዞም ሃገራት ዓረብ ኩናት ሪኦም ዘይፈልጡ ግን ሪል ኩናት እንታይ ምዃኑ ከርእይዎም ክፍትን እዮም ብካልእ ኣዘራርባ ንዶናልድ ትራምፕ ተንበርኪኾም ክልምንዎ ክኽእሉሎም ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ዳትስ ስትራቴጂ ናይ ኢራን ከምኡ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድሮ ነዚያ ቪድዮ እናገበርኳ ከለኹ ናይ ስዑድያ ዝዓበየ ናይ ዓለምና ናይ ነዳዲ ሪፋይነሪ ኣርማኮ ናይ ኣርማኮ ማለት እዩ ብሑቲ ብድሮን ታሪሞ ከም ዘሎ ተነጊሩሉ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ፅቡቅ ሓበሬታ ስለዘይረኸብኩ እዩ ኣብ ኤክስትሮ ሪአ ነይረሱ ስለዚ እቲ ኩናት ክንምንታይ ንኩሎም ክትንክፍ ከም ዝኽእል ከቐንዙ ከም ዝኽእል they will try their best ነቲ ቃንዛ ኣብ ካልኦት እውን ከም ሰግር ንክገብርዎ ስለዚ ሃገራት ዓረብ they can come ክዋግኡ ክመፁ ይኽእሉ እዮም but what difference እንታይ ፍልይ ከምፃሉ ንኢራን ኢማራት ነፈርትናታ ኣልዒላ ማለሲ እንታይ ንኢራን እንታይ ፍልይ ከምፃሎም ይኽእል እቲ ዝበርትዐ ነፈርቲ ዝበሃል ኣሜሪካን እስራኤልን ተፀሚሞም ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ there's nothing ሃገራት ዓረብ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣብቲ ዓብቲ ኩናት ቃንዛ ናቶም ግን ከጋድዱ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ደን ኢራን ጂኦግራፊካሊ ነጊረኩም እየ ንእስራኤል ንክበፅሑ it's a very hard thing let's go back ኣብዚ ከሪአኩም ንእስራኤል ክክሱት ሚሳይላት ናቶም ዝረሓቐ እዩ ንቀጠር ንስዑድያ ንኢማራት ክሃርሙ ግን እተን ዝሓመቓ ድሮናት ናቶም ኣብኡ ይበፅሐን ስለዚ ናብዘን ሃገራት ዓረብ ትዝቐለለ ትዝተሓተ ኣፅዋራት ናቶም እዮም ጥቀሙ ዘለው ንእስራኤል ክኸውን ከሎ ግን እቲ ዝበርትዐ ወይ እውን ዝነውሐ ክኸይድ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ኣንፃር እዞም ሃገራት ዓረብ ኣንፃር ኢራን ክምገሱ ተጀሚሮም ኣክቹሊ ንኢራን ዝበለፀ ክኸውን እዩ ስለምንታይ ኢራን ነቲ ርሑቕ ዘሎ ገዲፋ ኣብዚ ጥራይ ከተተኩር እያ ኣብ ሎንግ ተርም ክሳዕሩ እዮም ኢራን ፍሉጥ እዩ እንድሕሪ ምስ ኩሉ ዓለም ዋግኡ ኣለዉ ክሳዕሩ እዮም this is obvious ግን እቲ ስትራቴጂ እንታይ እዩ እቲ ኩናት ጠጠው ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ እዩ እዚ ከዓ very very risky strategy ንዕክርዮ ከለኹ ንኩሎም ትሃርም ተለኻ ከባቢ ልዕሊ 10 ሃገራት ተሃሪመን ኣለዋ ኩሉ እዚ ሃገራት እዚ ዓቕምታት ተኣኪቡ ናባኻ እንተተዋጊኡ እስና ገና ኣብ ሎንግ ተርም ክትዕወተሉ ትኽእል ኩናት ኣይኮነን ኣብ ሓፂር ግዜ ግን ዝለዓለ ማክሲማም ቃንዛ ዝበርትዐ ቃንዛ ፈጢርካ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለምን ነተን ሃገራትን ካብዚ ተበጊስኖ ዘለዋ መንገዲ ንክቕይራ ክትገብረን ትኽእል ኢኻ ዝብል ስትራቴጂ ኢና ንርኢ ዘለና but this is going to be very interesting right now Iran has attacked Saudi Aramco Ras
راسنا تورا زبحال مالتيو one of the world's largest oil refineries and also the oldest in Persian Gulf. Saudi Arabia and 7 other Arab countries have now been attacked. ስለዚህ ሕጂ እቶም ሃገራት ዓረብ ተንስኦም ነቲ ኩናት ይጅምርዎ ዶ ኾኑ maybe ናይ ምድሪ ኩናት ክካየድ ኮይኑ ሰራዊት ናይዞም ሃገራት ዶ ይኣቱ ኸውን ምስ ዝኹሉ ፍልያቶም ዝነበረ ብሓደ ኮይኖም it's going to be ብመሬት ተመፂኻ ኢራን ብዙሕ ሰራዊት ዘለዋ ናይ መሬት ድማ እቲ ንዓታቶም እቲ ሃሩሮም ከውፅሉ ዝኽእሉ እሱ እዩ ምክንያቱ መዓት ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ሰርቦ ወታደራት ኣለዋ ንብል ኣለና ግን again መርሕነት ሃሲዩ ስለ ዘሎ ገለ ክገብር ይኽእል ዶ ድሕሪልካ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ኣብ መሬት ንኢራን መፂኦም ክዋግኡ ኣይክእሉን እዮም ንዶናልድ ትራምፕ መጠንቀቕታ ኣለዎ ብመሬት ከይዋጋእ እቲ ማጋ ዝበሃል ከምንታይ ተቆጢዑ ኣሎ ስምዑ They're saying now, Axios reports that if there had been a viable diplomatic solution, and the reporting is pretty deep on this, that Kushner and Witkoff did think they were getting tapped along at the end, that the Persians really weren't addressing the issues the Americans needed to address, particularly ballistic missiles and other things about the nuclear program. Do you believe it's a correct response the president's put down? They can't have a nuclear weapon, and I'm not really getting anywhere in negotiations to go in and take out the leadership, or do you think there's so many? It's so deep in the Mullah bench. እቲ ማጋ ዝበሃል ሃርድኮር ማጋ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ በቲ ውሳነ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዕጉባት ኣይኮኑን ዘለዉ ዕጉባት ኣይኮኑን ብሕፅር ዝበለ ከምኡ ኢልና ክንሓልፎ ንኽእል ኢና በቲ ውሳነ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዕጉባት ኣይኮኑን ዘለዉ እቶም ማጋ ዝበሃሉ ምክንያቱ ቅድሚ እዚ ኩናት ጅማሩ ፅቡቕ ዝኾነ ዲል ንክብፃሕ ተኽእሎ ነይሩ እዩ ዝበለፀ ዕድል ተረኺቡ ነይሩ እዩ ኣሜሪካ ፅቡቕ ዝኾነ ዕድል ረኺባ ነይራ እያ ግን እስራኤል ኣብ ተቐላጢፋ ዝገበረቶ ወይ ነቲ ስምምዕ ክብፃሕ ስለደይ ትደሊ ዝነበረት ኮይና ስለትደሊ ዝነበረት ተፈፂሙሎ እቲ ቁጥዐ ናይ ማጋ ድማ ካብ መዓልትና መዓልቲ In the IRGC bench, that you're just going to get even worse bad hombres up there? Why are we so worried about nuclear weapons now if we had all these strikes a few months ago that supposedly eliminated their nuclear program? Again, if regimes get changed by, yes, removing ካልእ እቲ ሓቂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2025 ኩሉ ናይ ኒኩላር ሕልምታት ናይ ኢራን ኦብሊትሬት ገይረየ ደምሲሰየ ካብ ሱር ኢሉ ዝጀሃር ዝነበረ እዩ ደምሲስካ እንተ ኮንካ እንታይ ሕጂ ዘመልስ ኣለካ regime change ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ናይ ኒኩላር ሕቶ እውን ኣይኮነን people know already the top management taking away the inevitability, but then having a viable replacement. I have yet to see any evidence that there's a viable replacement anywhere that can actually seize control of what was a significant empire. 90 million people, intelligent, hardworking, with a lot of tech and a lot of capability, is not an easy endeavor to accomplish. And so the air power alone, I'm concerned, and I'm concerned that this is not our fight, that this is Israel's fight that we got dragged into. And already, 3 Americans dead. ያ ከም ዝብሎ ዘሎ ዕጉባት ኣይኮኑን ብሕፅር ዝበለ ተጠንቂቖም ስለ ዛረቡ ዘሎ እምበር በቲ ውሳነ ናይ ኣሜሪካ ዝገበረቶ እዚ ናይ እስራኤል ኩናት እዩ ነይሩ ንእስራኤል ተባሂልካ ዝግበር ዘሎ እዩ ንኢራን ድማ መራሕቲ ኣሊኻ ስርዓት ክትቅይር 9 ሚልዮን ህዝቢ 92 ሚልዮን ህዝቢ ኣዝዩ ናይ ኣማኢት ናይ ሸሓት ዓመታት ታሪክ ዘለዎ ሲቪላይዜሽን ብዙሕ ብቅዓ ዘለዎ ሕብረተሰብ መፂኻ ስርዓት ክትቅይረሉ ንዑ ክቅይር ዝኽእል ስርዓት እውን የለን ሲስተም እውን የለን ኤግዛክትሊ መን እዩ ሕጂ ነቲ ስርዓት ክቅይሮ ባዕሉ ንባዕሉ እቲ ስርዓት ክቅይር ተዘይኮይኑ ሓድሽ ስርዓት ሪፕሌስ ንክትገብሮ ዘሎ ዘሎ ተኽእሎ ኣይረአን እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ብኩሉ መንገዲ እቲ ማጋ ዝበሃል እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ሽግር ገጢሙ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሞት ናይ ኣሜሪካውያን ወስኽሉ everything is piling up እናተደመረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኩናት እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚኣ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ስፔሻል ዘረባ እያ ትዛረብ ብኣገራ ባነገና ክንውዳእ History is proof of that. If Iraq did not worth betting on, even if the regime is toppled, an orderly transition appears unlikely. History is proof of that. If Iraq did not work, if Afghanistan did not work, if Libya did not work, why would it work in a larger, more complex and powerful country like Iran? Some people may ask, what if it does work? Well, yes, there is always an outside chance that something works. But to test out your hunch, you're putting 90 million lives at risk. And that is why regime changes are universally condemned. Not because people like oppressive regimes, but because the cost of failure is way too high. Exactly. ብሓፈሻ ቁማር ናይ ኣሜሪካ እዩ እዚ regime change ዝበሃሉ ኣብ ድኹማት ሃገራት ካብ ኣሜሪካ ካብ ኢራን ዝንእሱ ዝደኽሙ ሃገራት
أبو زي سرح أنت خوينو معاد جنزب فسيس وتهدرات يوم منجست فتيركا أبو دي سرح أب ليبيا أنت دي سرح ليبيا أزي وحد ليش تي هاجري أب ليبيا كسرحت زي كيلو أب إيراك سرحت زي كيلو then why do we expect the same thing أب إيران كسرح no كسرح دليت يا بلومن this is the plan نا إسرائيل بلان كم ليبيا خد كون إيراني فحبت تنزل بلد هاجر كم هاجر تتصل كم زي تخلق قبروالو that's the plan كزارب لسه زي دلمبر تبلان كا أي بس حنا اللمبر نابون موسى كياس أجرجر دخمت نحت ذات بالع كم زي سيريا بقربيتهم زلا كلن نحت ذات زبالعة هاجرنت كم هاجر قطع زي كلام مقباريو it's real plan and it's very sad نزي مثل لايلو معرسي أبزخو دك فتنة أبكال رسي نزي ستوريز إنها تقطعتلكو كبكم كفتنة لايك جبروا شير جبروا ريتومن حسابكم من قدر في النابلنا أبزي كن ودينا thank you